Shim naga nambar lai spa lai pendriu. Lai spa lai pendriu. Syaduan utraingin keu ringkat ba. Syaduan utraingin keu ringkat badu. Majiknya kuy baru dayu traingi. Syaduan utraingin keu ringkat badu. Ialum lang mentaring kat badu. Ialum lang mentaring kat badu. Dan badu kipai Kristen Barokia ulang. Ialum lang mentaring kat badu. Iarwai lang mentaring kat badu. Iarwai lang mentaring kat badu. Lan badu kipai bendu Barokia Iarwai lang. Iarwai lang mentaring kat badu. Iarwai lang mentaring kat badu. Iarwai lang mentaring kat badu. Dan badu kilau kijar Barokia Iarwai lang. Iarwai lang mentaring kat badu. Kohimen ko para berbikin nama idbaro minta kasni ke balang garakei kasni buram jang ke Corpus Christi ke met batsnam jangu Chris ke Eucharist bekui tongin angkin tiu ya ke donur ke men siam jangi hakene ke Eucharist bekui bangin dup yo ke jingit ke basherhem ya ujisu ha ke Eucharist bekui bangin longki kun jang ke Eucharist nginang IT ya ke jingang nur jangi ke jingtumu jangi bara hakene ke Eucharist bekui bangin yang maha dia ke bor ke bakar pang jang ke Eucharist bekui jangu Jisu ha ke Eucharist bekui kat bangi tuai ha kerteng upa badukun badu men sim bakui amen kajinga e jangu trai jangi u Jisu Kri bar kajingi jangu ble lembat kajing yasilok jong men sim bakun kindon rengkat bat pi rengkat bat piru tongin sange shipor ben kuslai halor ka pop baro kabale persha iya ke Eucharist bakui habangi kandai dia Jisu ka communion habangi kandai dia Jisu ka Eucharist bakui habangi wan slem naga binda ke Eucharist bakui habangi akaran hakapor Eucharist bakui habangi leklam akor hake Eucharist bakui ladang imbam ngidi hakapor Eucharist bakui ladang impat penkre nagabenda ke Eucharist bakui da ka bashajingit shiwashi kanda kamas bakui ladang i ke insting iya Jisu kabangi yo i haka jimene sacrament ngidon gi pop pershaya ke Eucharist bakui kano ke jinglesting jongi hakaban mani ya Jisu kalong pop percaya ke Eucharist bakui bonsin wad hadin mangi pediang ya Jisu nginang lepop nginang im hakapop ko himen ko para ngidon bobun ki pop kabang le percaya ke Eucharist bakui ngim shimla burom ya Jisu haka communion bakui bonsin ngim shimla burom ya Jisu haka jimene sacrament bunsi don gipor ngim shimla burom ya Jisu haka tabernacle ke jing don bashisha jung Jisu dese ngim shimla burom ban ngim shimla dem haka matu jung tongin kerpad ya Jisu map yangi
Jisu maaf yangi ngila le bij ngila bakala ngim shimla id yame ngila kiar na me bonsin wadlarang idon kalat kalindi banwan ban pidiang yame kambonsin wadhakas ngi poya ngila longe bajaitu ngim shimla ken kordor yame maaf yangi Jisu maaf yangi po baro ke bangedale daga jing so si halor baro ki pop ngin kar padi ya Jisu ben kin diu ya ka nam ka burom jungu aga jingem jungi bangil long ki kun jaga yu kirish bakui nga pala how play badan boro but happy ko himen ko para wangale pop shibune dagi jim barkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle pala junga daga jingle pala junga Daka jingle palat bakra pejuna. Namar kata ngakar padia kamaria bakui. Kabayaysa katisoti. Yaki angel bakiri kui. Badia pi ko himen ko para. Banduay nagabindan junga. How try ublay jungi. Ublay badan board baro nis ne yangi. Badandala mapiki pop jungi. Unyalam yangi shaka jingem bam jukut. Amen. Good try to Israel. Good try to Israel. Good try to Israel. Go Cristo Israel. Go Cristo Israel. Go Christ, go Christ, go Israel. Go try to Israel. Go try to Israel. Go try, go try, go Israel. Burung hublay syadron ada kendal jingsun Aki dan bewaro badan kamong Abang Iyaya royami Iyam bagi manin Iyay pendang murong Gadis yang muyami Try ko pesinen Upadon gorbaron Kokon marwen Upaku try uji Sipres Upunang karumeng Akiki paperten Upang kasing kerbang Ustaz seneyami Betang kami baku Betang kami ucai Uwe barak betang kami koji Suris Mami bayai long blame Hajin ya long kawin Anulen simbaku Kakamu Tok nginia duwai. Ha kanega sngi buram corpus Christi. Sngi buram janga Eucharist bakui. Sngi buram janga met bat kasnam jangu Christ.
Inang duway banginang yo jingi shirhem ya ujisu haka Eucharist bakui. Banginang ward ya u klemsang. Inang duway nagabinda ki bapangi bashitam. Daga bor jangane ki Eucharist bakui kinang yo jingoi jinghi amet badmensia. Iduay nagabinda ka sister jungi, sister Asebias. Kibereke ka sniburam jungi mendakas. Ka met badgas nam jungukris. Iduay nagabinda baharo kiberon ka jingi shirhem ya ujisu haka Eucharist bakui. Kam tame nagabinda ki bawad ya ujisu man kasni haka Eucharist bakui. Haka ba perlud ya ka por jungi banwan mane ya ujisu. Iduay nagabinda jungi bara. Bagadaka jing shirhem jungi kanne haka jingim jungi. Koblei me uba hakane ga sakramen bapala mela I hangi ya ga jim penmenda jonga jing shashi tom jame to aingi karpat bangin buram ya ga jing maya bakantang jonga met bagas nam jame kanam bangin yomad barabor hapo jongi ya uso jonga jing sius pa jame me uba im badu basanshar rengkat badu ublei upa haka jingalong kaway jungamin siyem bakuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli naka kitab Deuteronomy. Moses ulakren hakipaj ba uong. Pidai bandakan mau ya kalinti baro kabau trayu blejong pi ulayalam ya pi hari kenja hakine ki saupaus nem. Ba undup penrit ya pi, ba undup tenjuk ya pi, pantip don ayu hapok kada no jong pi. Lada pinrakhe ki hukum jong u ne em. Ula penrit ya pi, ula pensat tangan ya pi, bat ulap saya pi da umana. Uba Pim jutip. Lemne gik pa tu menjong pi ki jutip. Knang ba endup spins ngautu ya pi ba ubriu im tang dau kupu henrei ba ubriu im da kaktin baro ka ba mi na kasintur utrai. Bat pinken mau ya utrai ublejong pi ubala wan lam ya pi har nari Egypt na ka ying jinglong mrau ubala ya lam ya pi lengba ka riken ja ka ba krau. Bat kaba isher kay, kaba boy de ki sain ding, bat ki nyang lar tham, kaba der kong ka kendew, bat kaba klem Ubala pen me ya pi na umau shamok, ubalap sa ya pi hariken ja da umana, ubagi pa tu menjong pi kim jutip. Kaktiin jong utray. Yisungo iyaw blay. Samsis pa sa punyaw, nomor praspa Ndripupra. Praspa Ndripupra. Ya ke antifon ngen ruai ke antifon ke balai. Antifon balai. Ndruspa Praspa Ndripupra. Open klein kerdap jongpa.
hiarna jruang rai glory hallelujah Zerubbabel Jerusalem sing to love rai glory hallelujah Jacob katiru ai hallelujah Israel ya laga ai hallelujah Shem try kumta hallelujah Yaki weki jakinja hallelujah Ule uku pahlawan yang najrong Rai glory hallelujah Zerubbabel Turut say to Lord Rai glory Kajungpli nagasitri banapong palus pakosyak Kristan hakorin. Ko para kakori jang kajang gerku kabangi gerku. Hatu kamlong kajing yo bentah kasnam ukris. Ukpu ya ubangi dia. Hatu umlong kajing yo bentah kamet ukris. Namar ba ukpu ulong uwei mangi langi yo bun nyelong kawe kamet. Namar ba baro ngiyo bentah na uwei ukpu. Kaktiin jang utray. Hallelujah. Ngalong upu baim ubalawan hiar na pleng uno ubabami unupu unim junon Hallelujah 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 Utrayon don rengkat bat pi Rengkat bapiru Kajing pulina ka gospel bakuit kat kumu ya anis Kaburama mehikutrai Uji isu la ong haki paid baju Ngalong upu bayim ubalawan hiya na bani Lada uno ubam ya uni upu un junom Badupu ubangan ay nagabinda ka jingim janga parte ulong gado janga Kiju kila ya tainia para maki ki ong kumno uni ubriu ulaban ay hangi ya kado jangu bangin bam kum daw jisu la ong haki shisha nga ong hapi lemda pi bam ya kado jangu kun ubriu but pi di ya ka snam jangu pinom don jingim halade jaruba bam ya kado janga baduba di ya ka snam janga udon ya ka jingim bam jikut Bangan sa pen me pa diau hakas ngi kaddo. Naba kaddo jonga kalong shisha ka jimbam. Barkas nam jonga kalong shisha ka jingdi. Jaru babam ya kaddo jonga bado badi ya kas nam jonga uim hanga ngapat hau.
Kumba upa uim ulapa nga. Badna nga im da upa. Kumda uta ubabam nga im danga. Unekin ulong upu balawan hiyar na baning. Umday kum uto upu ubaki patimen kilabam bad kilayap. Henry, uno ubabam ya uniupu im junom. Kakospel jung utrai. Kajinga roya meko Chris. Kohimen ko para bat pikin na bayid baro hautray Jesus Christ mendakasngi kabalang kareke yakasngi burom jangga met bat snam jangu Christ Corpus Christi sngi burom jangga Eucharist bakuwi bale kabalang kareke yakasngi burom jangga Eucharist bakuwi kadba man kasngi ngi kiniyamas man kasngi ngi pidiyang yawu Jesus haka communion bakuid kade house name kadarspa Henry Posau u pop erben pasau ula penbana yakaneka sniburom nadu kapor kaweka kinde kabario bale ka Juliana lead kastang banyomad ya ka jingdon bashisha jongu Jisu ha ka jingem janga katasin kayopidiang ya Jisu how tillage ha ka communion bakuid barengkat bad kanege jingjia kaladondro kawai pat ka kambala kabalajia ha Italy bolsna hadba way ulindo udangkinia ya ka Eucharist bakuid badula artatin ha ka jimmur jongu ha ka donu jongu kadba udangkinia mas hato ujisu udon chishane em ha upu ba udang pen kandang ba chisen don kata uta upu ulastang ban kerla ya do bad lastang ban mi ya snam bad nadu kata ka por kabalang kala sautu kane kalong ka kubor ka ba ujisu Aisha ka perte bangide bandon ka jingri bale kerpang ya ka Eucharist bakuit nalor kane ka Juliana kalayo ya ka kubor na uble na Jisu ba kade ban itu ya upa bakuit ya ki bishop ba ngide ban bu kawe kas ngi buram kerpang nagabenda ka Eucharist bakuit nadu kata ka por ka balang kastang ban reke ya kas ngi buram janga Corpus Christi bad minda kasngi hadin kas ngi buram janga Trinity bakuit ngi bu ya kane kas ngi buram da ka jing shisha kane kas ngi buram ka shajia ha kas ngi pale hadin ka sngi buram janga Trinity bakuit kabangila dep reke ha kane kas ngi utrai bala dep Henry kabalang ka kindria ya kane kas ngi buram nagabenda baro upaid ba lesi bon gibru kimju 1 mas ha kas ngi pale te kim tip ya kane kas ngi buram te namar ka taga daw kabalang kastang banreke ya kasngi buram ha kasngi utrai babud ya kasngi buram Trinity bakuit de ha kane ka dor ngi reke ya kane ka sngi buram janga ka met bad kasnam jungu Christ Corpus Christi habangi reke ya kane ka sngi buram janga Corpus Christi kay ka ba kabalang ka ko aban hikayangi kabalang ka ko aban penkan mau bad hikayangi bangide bandon ke jingit ka bapalat ya ka Eucharist bakuit na marujisu udon shisha ha ka Eucharist bakuit na baro ki jingjia kambala kirleng ka jia ka peni khangi ujisu udon shisha ha ka Eucharist bakuit ujisu udon shisha ha ka communion bakuit but kadba nang jaw kadba nang pau ya kasnam habon ki jingjia janga kambala janga Eucharist bakuit kumjuru ha kasnam jangu Jisu kabakla na ka wine cha kasnam kibru kiyo ihala ki jangi kemat wad mendaro kadangsa kum kini ki jingjia
kelem jot. But kane baro ka pensisha ujisu udon rengkat badni, but ujisu hi udon haka communion bakoi kadba ngi reke kadba ngi penbenda ya ka Eucharist bakoi. Kabalangru kakuaban kindu ya baro ki bangit ban le riubale haka Eucharist bakoi ban iria ka Eucharist bakoi ujisu udon shisha haka communion ujisu udon shisha haka med baka snam jongo bad ujisu wanshangi haka person jongo kadba ngi pidiang ya ujisu haka Eucharist bakoi kadba ngi shimmenda haka Eucharist bakoi kabalang kakuaban kendu ya baro ki pai ringet bakide bandon ga jengid kaba palad ya ka Eucharist bakoi kaba man kasngi badena kata ka daw kabalang hamal kasngi haka perte baro kawe kumba saulak sanbo hajar tile ki Eucharist bakoi kala penmenda da kilindo kileng man kasngi ka Eucharist bakoi kadang penmenta haki duan ge dupa jangi imene haka kileng ga perte kane ka pen pau hangi bat haki kai hangi khadu katno ngide bandon ge jingi dia ujisu haka Eucharist bakoi bat kane ka jingdon jong ujisu haka Eucharist bakoi ka pen ka la ya ka jingem jongi ka pen di ma ya ka jingem jongi nius no nya ka gospel menda kasni ujisu udang ki kai ya ki nong nga baro ki nong bud baro bade lemba ka jimpidiyang ya ka do jongo bade lemba ka jingdi ya ka snam jongo ngidang iyo ya ka jinglai loid ngidang iyo ya ka jingem ka batimai kade lemba ka snam bat ka do jongo Jesus Christ ka jingem jongi kadang iyo bor kabamod ujisu udon shisha ha ka do jongo ujisu udon shisha haka snam jongu kaba penmenda man ga por haka Eucharist bakoi ni ha bandon ga jingid ha ujisu haka Eucharist bakoi ngide bandon ga jingid ha ujisu haka Eucharist bakoi but ngide bandon ga jing trang ban wad ya ujisu haka Eucharist bakoi kaba man ga por om tang sngi utrai henre ujisu wan shangi hamal kasngi haka duwan ga dopat jongke yimene jongi haba kilindo kikinia ya ka jingkinia Eucharist bad bon sin ujisu usngo marwe namar bon gibryu kimju kinmao ban mane ya ujisu ujisus ngau marwe bon sin haka duan ga dupan ujisus ngau marwe bon sin haka tabernacle namaru jisu udon shisha haka tabernacle henre omdon kibryu kiwan peit ya u omdon kibryu kiwan ya kendu ya u wat haba ujisu usham man gapor haka tabernacle ujisu uwan pau hangi baduan hika kerku yangi hamallaka jimmane sacrament kadbau jisu ushang haka monstrance dakaba peit yangi kajing sausi kalong duna ba kibryu kiwan peit yawo duna ba kibryu kiwan mane yawo buon kibryu ki ino yaw jisu marwe buon ki kinna ki ino yaw jisu marwe buon ki longumi ki ino yaw jisu marwe buon ki longupa ki ino yaw jisu marwe buon ki kon samla ki ino ujisu marwe namar kiwad ya ke baro jong kane ka parte haka jingwad jongi haka jimbon kam jongi ki klet ya usiem jonga jingem jongi ki klet ya uble jongi bonsin kane kalonga jingle bein pala jongi bonsin haka Eucharist bakuid haka bangi kenda dia ka Eucharist bakuid haka bangi ken sting ya Jesu haka Eucharist bakuid kalong kumno lada pedon uwayu paralo bar lada pedon ki bayid batoin jambi haying lese pedon ki mi ki pa haying jambi lada pi ki kon kimju pimju don bat ki mi ki pa lese lada pi ki kon pimju yakaren badu jisu bat ki mi ki pa lada pimju yakaren bat ki himmen ki para wat haba pedon haying bat lada pedon ki paralo pimju kren bat ki pimju yakaran batki pimju yakandu yaki hadu katno ke sausi yaki kimi ki pa jambi
hadu katno ki sausi yaki himmen ki para jombi hadu katno ki sausi yaki paralog jombi ladangim jingo yaki ladangim treban yakendu yaki ladangim treban yakren batki haka juka dur ko himmen ko para bon apdeng jongi ngi lebe ni au jisu haka Eucharist bakuit namar ngilong ki bajai tu bonsin ngilong ki bri ki ba kensting ya jisu bonsin ngilong ki bri bamkwa ban yakren badu jisu bonsin ngilong ki bri bamkwa ban yakendo ya jisu bonsin de nagataka daw haka jingi kai janga balang ba ngi yosno yaka jingi kai ka ba kongsan kumno ngi de ban shimenda haka liturgy janga Eucharist bakuit sacro sanctum concilium ka kai shaikadar haka no ka dor ngi de ban shimenda haka Eucharist bakuit bon sin ngi yo I kibrio ki kensting palad yaka Eucharist bakuit ki kinnaro ki kensting ki rambaro ki kensting bon sin kibrio ki wan mas ban pendap yaka rukam Bonsin kibrio kimju wan haka por ka babiang nado bastang jong ka mas bakoit bonsin kibrio ki wan marshiteng ka mas bad ka mas bakoit ka Eucharist bakoit ka bamod ka stang nado ka jingruwai stang bon kibrio ki wan hadin baladep ya ka jingruwai stang bon kibrio ki wan hadin baladep pan map nagabinda ki pop don bon kibrio ki shimmenda haka mas bakoit Klemda yasuk badu bale. Klemda panmap nagabenda ki pop. Don bon ki bri ki wan haka mas bakoit hadin baladep duai ya ka jimpla pop. Bada ka jimpan map. Don bon ki bri ki wan mas hadin ka jingruai kotrai to isene. Kabamul kita ki bri kila wan mas kimpat yasuk badu jisu. Kimpat yasuk badu jisu. Kimpat panmap nagabenda ki jingdona. Ki wan shong Hapadengka mas, hadin balakot yaka jinglenium panma. Kumno ke nilaban pediang yaw jisu, ladangi pinbeb, kano ka binda jong ka Eucharist bakoit. Ka Eucharist bakoit kalong ka bapura, nado ka jingrwai stang, hado ka jingrwai pinkot. Don bon gibri ki mina ka mas bakoit, shuaban pinkot yaka jingrwai. Don bon gibri ki mi hapadenga mas but ki late nagabinda ki jingdon kam don bon gibri ki kran fon wad haka por mas don bon gibri ki late habaru ban yakran but ki brio haka por mas don bon ki kinna bad ya ki bahe basanro ki bam ya ki jimbam haka por mas don ki kinna ki bashong mas but ki bam chewing gum kat banang yadia ka mas don bon gibri kinna ki ba yakran paralok Lese ki wan samla but ki shonglang baro arngot nangda kidang le ya ka business la jong ki. Don bon ki bariu ki lebe ni au jisu ha ka Eucharist bakuit komne. Don bon ki kinna ki bamju don ka jingriu bale ha ba ki shong mas. Don bon ki bariu ki wan mas kelam da biang ka jain ka nem ki bam ki pong ya ka jain kelam akor ha ba ki wan mas bakuit. Don bon ki kinna kente kimju pet kimju sumar ba haba ki wan mas don bon ki kinna bat ki ramba haba ki wan mas bat kim kalam side kamat kalam side ke shindur ki wan don bon ki briu ki wan mas dakaba bam kwai dakaba di duma halindi nanda ki wan shong ha ka Eucharist bakuit ki pediang ru ya jisu hapadeng kine ki jingjakleya hadu katno ko hemmen ko para Ngilebe ni au jisu ha ka Eucharist bakuit. Tendeng ka mas bakuit ka jimpule ka teno bale kalong ka jingela kai bon ke kinna. Tendeng don ke kinna ki wan pule mas ban practice ha ka ambo. Don ke kinna kiba kein ya ka jimpule mas kum ka jingle practice. Henry ka jimpule ha ka por mas ga ka teno bale Kalonga jimpen bana omde ka practice session bon gibrio kiwan kishim ya ka kabuban pule kisngau sarong ban pule kikwaban peni paid ba ya yalade omde ban pen bana ya ka tino pale
Daka jingshisha haka sacro sanctum concilium jonga balang catholic kahikai shaikadar ban pule haka pormas yaka tenubale kalonga hoka sort jongi lector kalongi kinna ki seminarian ke ba pule yaka theology but kadon kave ka liturgy jinglenium ban kindi yaki shakata ka kardan lector tam makki marwe kilaban pule yakak tinubale namar ka jimpule tinubale omde ban pindab yaka rukam henry kalonga jimpen bana ka jimpule kata sin ni pule yaka jimpule bening kong baar bat ka gospel kane kalonga jingandu yake paid ba dak tinubale tendeng haba kikinane kiramba kibana kibam nang ban pule kiyang bat ki practice Hadukat no Jesu and Sosi Namarka Jimpen Bana Klam Urlong Kip Pule Klam Paid Washisinru Klam practice ki wan mare Kaneka Palijo Ngaban Pule Ni Kainsting Bunsin Yaka Jingu Jangamas Bakuid Haka Bangile Tamasha Haka Eucharish Bakuid Hadukat no Jesu and Sosi Habangi lesting palad but ni kensting palad yaka Eucharish Bakuid Born apeng jumpi kibas ngap yanga pilatiphi pishu kensting yaka mas Bakuid Kano ka poru labyang bait ban poi mas Mindakas niru ladangi pay katnong wot napeng jumpi kila one slam nagabinda ka mas Bakuid nagabinda jumpi kumnoru labyang bait Henry nagabindao Jesu kamas bakuit kalonga jinkinia. Kamas bakuit kalonga jinkinia. Kamas bakuit ulong uso jonga jingsha shitam jongu Jesu Christ. Banlong kamas bakuit Jesu la pengare katnos ni. Baro shi jingim jongu udam pengare banlonga Eucharish bakuit. Nagabinda balonga do bakas nam nagabinda jongi ujisu la iti ala ka jingim habangi tursha ka mas bakuit bonsin ngile tamasha kalam skabutu kay ka jingdawa jongamas kay ka jingardor jongamas Namar bangim snawutu yaka jingardor janga mas bakuid jingardor janga medbat kasnam janga Chris ni perkat kumwaipan nagapinda buon ki kinna jingwan mas kalangga jingyalakai ngilaban yoi wan haba don ki imane bala pling ngilaban yoi kinna ki abha ka lindi sinking haka ba yakren Kamas bakuit ka dawa nangi yaka jimpen kare. Namar ngim wan nagabinda kano kana ka jingelang paidba. Henry ngi wan ban yakendo Jesu. Pilaban buzon yalade. Kumno pi penkare yalade nagabinda ka mas man gasni. Kumno pi duwai penkare. Lazy don bun apden jongi ngi kina ka jingdia klam side klam pengod yaka shindur klam Snad yaka sniu jongi kelampong yaka jain bakor ngiwan mare. Nangdangi ong ngalait mas bakuid. Kumno pileburom yaw Jesu. Kumno pipinkere yalade ben pediang yaw Jesu. Hato ka mas bakuid kalong ka kamkai. Don buon gibri hakene ka juk. Hapadeng ka mas don gibalait disha. Don gibabamja. Don't give a bum kuai. But Dagata Kashindur, Kivan Padiang Yaw Jesu. Hato de hakane ka door, Nide ben Padiang Yaw Jesu haka Eucharish Bakui. Don't burn Kikinna Kibalesting. Don't burn Gibri hakane ka Jukabaminda, Kipadiang Yaw Jesu haka Pobayap. Kalam playa ke pop, Kipadiang Yaw Jesu. Ki kensting palat yaw Jesu. Ki leben ya ka medbat ka snam jongo Chris hakene kirukam. Nadu bastang jongamas hadu bakur jongamas ngide bandon ka jingriyo bale. Ngilaban yos yo ikinna ki yakaren. Don ki samla ba yakaren.
Don gibaya lakai hakamas. Hato kane kalong ka theater jumpi. Hato ke yimane kalong ka theater. Kadba pidang syong ban paid film pila ban ya keren pila ban ya rekila. Hato ke yimane kalong ka theater film jumpi. Pikin kum no ya kamas bakuid. Hakane ka sniburam jang ka Corpus Christi. Kasur jang ka baning ka kot ka veryangi. Ban puson halar ka rukam ngi penkare. Haka jingi kai jang ka balang kala kendu syai kada. Shua ban mas ngide ban sha jingit shikanda. Kalamde ban nguit bat umbiaru. Kane kade ka rukam kiriu briu kiriu. Tummen kila penkare na ka benda ka mas. Bat kim nushu ban nguit wadia ka umbia. Henry ngipat. Halindi singing nilekum no katbang iwan mas. Hangno ngila pinja ya ka jingriu bale jongi baro. Bale ngila pinja katne bale ngi pinja burom ya ujisu katne banangda ngi kod yalade ngilong ki Kristen Catholic badon ga Eucharist bakoid. But Jesus wang jar ba bam ye ka do janga ba dia ka snam janga u don ka jingim bam jekod. Kumno kata ka jingim bam jekod kan sei zo hapo jangi. Kumno ngini yo jingger ku habang imburom yaw Jesu u ba don ha ka Eucharist ba koy ni lekai nangdang iong nga duway nga ladet. Yakum ka ne ka jimpendep. Kanum seizo ha ka jingim jangi. Buona padang jangi ngi pendap ya kamas. Jim pendap ya kamas. Da ka balay ya ki kam kalam akor. Kanum de ka jim pendap ya kamas. Kane kalong ka jingle bain ya kamas. Nagata ka daw. Piki kinabayit ki bas ngap ya nga. Pide bandon ka akor ka ba kam kerpang. Pide bandon ka jingri balay kam kerpang. Haba pitib nga late mass, pide ban ki, come step. But pimde ban miss, she minituru, what she binda, she dag janga mas bakoy. Omde ban wan katba mon. Kane kamde ka film ne jingya lakay shabab. Lada de jingya lakay pila ban late kano kapor. Piki kinna ke bale school pitib, lada pe Islam she minute. Om shaya kinongi kay ban rung haka class. Yes or no? Yes or no? Piki kinna ke bale school pitip. Ngade ban poi shua kapor. Kadba nang stang ya ka assembly. Yes or no? Yes or no? Te bale part pi kensting hado kata ya ka Eucharist bakoy. Kano ka duro kalong. Hado katno pi idia wujis. Namar ba pi ting ya kinongi kai bat ki headmaster pi mare. Yes, kadenemde. Henry nagabenda ujisu hatto pi shait don kata ka jing mare. Haba pi don kano ka program shaway. Pinang ban kiti yam in step. Pinang ban pingreb ha. Pinang bab ban pong ya ka jain ka ba don ka akor. Henry haba one mass. Pi ong ngam yos no re. Kadukat no ngike insting ya ujisu ha ka Eucharist pakoid. Nang dang yong Jisu kerkoyang. Ha ka baleben yawu ha ka Eucharist pakoid. Ngi ong Jisu kerkoyang. Habang ngimid yaw Jisu kumbangi deben it. Kumno ken ngilaban panjing kerko nawo. Kumno ken nilaman yo ya ka jingger ko na Jisu. Minda lada ki kon jongi, lada ki samla jongi, kidang sakkud ha ka jingim jongi, dena marba, nyemshim la hid ya Jisu ha ka Eucharist bakoy, ha ka med bakas nam jongu. Minda kasngi, sashasin, kadbangi reke ya kasngi borom jonga Eucharist bakoy. Kabalang kakot ka weryang ibaro ishirhem yaw Jisu wad yaw Jisu don bon gibriyo
Born Gibril. Warlada Kidon Galat Kalindi Ben Van Mas Mangasni. Mangastep. Kiken sting. Kidon Bon Gidab and Kiarna Kamet Kab Snam Jongo Jesu. Let's say don't born Kikina Bashohangne. Lada Pidon Gamon. Pilaban Van Mas Mangasni. Om Tansni Utrai. Henry Pidon Bon Gidao Ben Kiarna Jesu. Kidao Baro Kapindolot Yapi. Ye Kikun Catholic. Ngide bandon tangkawe kadau. Namaru Jesu udon shishaha ka Eucharist bakuid. Ngade ben shimkia ya kamas bakuid. Ladhangalong. Ngade ben pediang yaw Jesu mangasngi. Kalong gajimman doy nga. Ben pediang yaw Jesu hakamet bat kasnam jungo mangasngi. Henry katnongot na pedeng jungi. Ngidon kata ka jingkwa. Ngidon kata ka jinghid. Ngidon kata ka jinglay buram yaw Jesu. Ngipuson. Ngiduay. Ngikarpad yaw Jesu. Ben kindiyo ya ka jingim jungi. Bangin duplak kikuan jang ka Eucharist bakuid. Jesu bayid. Karku kardo yangi. Hakan ekas ngi buram jang ka Corpus Christi. Kindiyo ya ka jing sautu jangi. Kindiyo ya ka jinghid jangi. Bangin long kikuan giba shirhem jang ka Eucharist bakuid. Bangin ni shirhem yame. Bangin nom kain sting yame. Bangin shimenda shirhem ha ka Eucharist bakuid. Baka buram jame. Kan hiar halo jangi. Halor ki ingasem. Halor ki imlang salang. En yaro ya utrai Jesus Christ. In yang in play ya kachinge kacha. Simlai span ripuwe. Ko himmen ko para hagen kasngi buram Corpus Christi. Kasngi buram jangga medbat snam jungu Chris. Nginang duay banginang yo jingriyo bale. Banginang yo jinga na kabalang baro kawe. Kadbang yalong kawe bat kabalang kadbang duay kadbang yasnot tilang nagabinda ke jing dumu baper kadba ngipin pau iya ka jingang nur jangga donur jangi hagen par. Nagabantao ko pa chungi Bishop chungi kinendo pergi katkis pakin
Pakin dup yo na kayu kres bukhoit ka chingim ka baki day ban ai ha ki pajba. Palapin khamti ka ching sumar shungki. Ikar pada me kutrai. Nagbanta kan ikar pe kristan chungi. Pamangi barong indup ya laistam mat pinchem me ka ching apher chumut paramangi. Ikar pada me kutrai. Nagbanta iwe pa iwe nangi. Pangindupin pau barobor ka ching sungu. Nakabanta ka ching ay ka yu kres bukhoit. Ikar pada me kutrai. Nakbanta ki kristan ki pada kajing bisni kajing thadrong kajing shun baterter ki wanra kajing sni wela karmpai kristan pakendup kala ka bambut bad ba omla ban donjing im kristan kram kajing e bachisha ngi kar pade me kutrai Nakbanta ki bri baro pakendup sungutu bajangai no jisu en shem tang kajing thangan kajing sliang bad kajing yap bad ba kin pen koloi pen pediang ek jing im kabau mensi muterwa ngikir pada me kutrai Oblay ko pa, ba isne bad basbon, haken egas ngi buram janga Corpus Christi, ngi wan karpad hakamat jame, bangilong kamri balay kamkoid. Pediang yake jing karpad jangi, banginelong kaway bat me hake yukirish bakoid. Ipan yakane daw Chris utrai jangim. Amen. Laispa en refusan. Laispa en refusan. Toya dua ko himen ko para baga jingkini a janga ba jumpi. Kallong kapapediang hon ha ublay upa badan bor barra. To try pediang jing nyan kiti jongpi nakabanta kiti ro program kerjeng jungu kiti mentai yangi pada balang kui jungu baro kuwei. Ko try ngi karpat
tos ngusene banai ha kabalang jame ya ki jinga e janga jingya tele bat ka jingsuk ya ke bala pen bau ha ka rukam bamayan ha ke jing darwa kinia kibangi wanra da u Christ utrai jangim Amen. Sampai menta shirhem jubab jam baro kadai kemas jungi ombe jungulindo marway. Utrai undon rengka bat pi token diu yala ki donor tongin ya aingu ya utrai ublay jungim Kasyong hok bat kadai. dashisha kalong ka ba siyong hok bat ka badai kadai ti jungi bat ka jimpani miyangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinra ko pa ba koin ko blay badan bor bat bam jikr lemba utrai jungi u Jesus Christ uba haga jimbam mid bakaddo jungu rengat bat ki apostol jungu ula tarwa yalade hame kum u kon lamborod batalem u jing darwa ba pidyang horn janga jingaro ba janai ba un sang shis junom ya ka jingkan mau ba penim janga dim pana dagane ka jing maya ba kandang mep sabat me pen god ya ki pai ring e jame kramba yang ka jait benrio kaba em lang ha ka we ka perte en pen shai da ka we ka jinge badan pinya tali da ka we ka sordo janga jinge mangi na markata ngitu sya ka duan janga ne ka sakramen bapala kramba endala pendap yangi da ka jing tiang janga jinga e jame en pen kala yangi sya ka dur jango buriu ka bane na markata baro ki jing dao ki baha bane bat ke baha ka kendau kiruai ka jingruai batimai bani royame bat mangi rengat bat baro ka ken hon jangi angel ngi parta jam bat ngi pen bana kalem sange kane kalanga benta ka ba kong san janga yukrish bakui ha ka bangi amadia ka kambala gi amadia ka bor janga yukrish bakui ha ka jingim chungiru ka jimben kala ya upu bat kawai jimben kala kalong ka ju ka por jimben kala ka jingim chungi duai na du ka donut pa umensiam uju mensiam un tre hapo jangiru batre ha kane ka duan ka dupat ban perlong yangi ki ba kam ri bale kam kuwait kam i sherhem yau jisu ke ba kam wad binya yau jisu ke ba pelut ya ka po na ga bendau jisu duai na do ka donu jisu pen kala yanga ki kun jang ka yukarish bakui ba i sherhem ya me ba shimenda ha ka yukarish bakui ha ka jingri yo balai dashisha melong bakui ka trai ka temei jang ka jingkoi baram Namar katangi karpadiami to pen kuit pen gandang yakini ki jing darwajangi da ka ba pa ya umen sem jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yahu badala ka mons ngauba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya opu da ka baingo yame ula kedia yawu badulai halage senran u ong to shem batobam na kane pe baro namar kane kalonga medjanga ya ka benaiti
naga benda jumpi. Hakaju kerukamendal alayabam ulashimya kakuri. Badaka baingo biang yame ulaya ka halake senran uong. Toshim batadina kane pi baro. Namar kane kalong kakuri janga snam janga. Janga jutang batimai badbam jikut. Yakaben penmi nagabenda jumpi. Banagabenda ki babon. Nagabenda ka jimap yakipop. Toleya kane bankan mau iangam. Kosnam bakardor jango Chris. To penkod yangi. Penkod ya kemen siam hadim penkod. Penkoid penkia ya ki bapangi bashitam baro. Yada yangi na obamen. Kajing maya jong kajing namar kata ngi ke bapin mendaya ka jingia bar ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi raing waidem namar melanyu yangi ki ba bit banyang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas nge vered ngi kar pa yame bangi ke ba yo benda hakamet bar ka snamo kris ngin long ke bala pinyat le kawai da umensi ambakoi Token mau kotraya kabalang jame, kabala priyang hasatala kaperte. Barto penjanaya ka haga jingit, rengat badulia upaba ko jangi, uwil badu bishop jangi, bad baro kilingdo bad kiriniam. Token mau lemru, ya ki himen ki para, shinrang bad kinde, kibala yotiya da kabakarmen yaga jimmi pat. Badia baro kibala kalat no haga jingisne jame, top diang yeki. Shaka jing shai kakama jame. To isane yangi baro. Ngi karpa diame. Barengad bat kamaria teisati bakoin. Kakami jongobale. Ujasa bakodo korem janga. Ki apostol bakoin. O Francis disease bakoin. But baro kirikoin. Kebela pinsma bhayame pateng la pateng. Ngilong ki babil. Ben yo bindale maga jingim bam jikut. But bangin yaro but bindon burame me. Dau kon jamme o Jesus Christ. Dau lembadu badhawu. Kanlong hame uble uppa badan bo. Haka jingelong kawe jingomen simbaku. Barok buram bad ka jingyaro. Junom la junom. Amen. Ngituai kumbau Jisu lahi kayangi nagabenda ka jimbam mankas ngi. Bangindon ka ta ka jingid nagabenda ka Eucharist bakuin mankas ngi. Bangilong ki kun ki ba wadia Jisu mangas ngi ha ke Eucharist bakui. Bangilong ki kun ki ba kongo ya ke Eucharist bakui. Ituai ha kane ka porna ka benda kane ka jinga e koppa jengim Uba bening kalong kapui kapjeng jume. Kamain ke jume kalong kamon jume hakan jau kumba bening. Tuai yang minta ka jibam jungi kapala kasngi. Wato map ingi kerengkang jungi. Kumbangi rungi map i kameles niu yangi. Wato gelam yesha ka jingpen shoy. Tray terlai di na kapus niu. Top lai di ngi karpar ko trai na ka jing siniu baro.
haka jing spon jamme tai jing suk jing sign hagis ngi jangi knamba daka jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing dana ka jing jinjar barro kat bangi dangap kemelendi ya ka jing karmen bakoi bar ka jing wan pa jangunong penem jangi o Jesu Christ Namar kacume kalong kaima, kacume kabor bakaburam, minta berjunom la junom. Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi Henry ya ka jing ai janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai ha ka ya ka jing suk bad ka jinga tale ka we kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengka bat pim Ringkai bat dap hero. da kajing edo Christ tongin yai ngo markelia Hakumi Corpus Christi Ukon Lamborot Jongo Blay Ubakitno Yaka Pop Janga Perte Balakidia Yaka Met But Play Yaka Snam Banlonga Eucharist Yagi So Kitoki Balakor Shaka Jingawai Jongo Kon Lamborot O kenrat ngamlong baisong hok mamadrong ko kaying janga. Dai suam tanating kemusim janga sakyahi. Sepak kendai punya.
bar puwe. Tong inia duai. Kotraing ikarpar to ay ba en pendap yang ida ka jingkamen bam jikut. Hakamat ka jinglom blejame. Ya ka balap penidak lupa. Da ka jingya bam ya sip hangne hasla perte. Ya ka met bagas nam bakardor jame. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka batpim. Ringkad bat piru. Ngo ya ka klejam be karpadi ka jingar ko karpang ha ka negas ni borang corpus Christi halo jagi. To utrai in karku kardo ya pi badun suma suker ya pi. Amen. To ka kamat jongu kan ting shine happy badun peni happy ya ka jingis sune jongu. Amen. To in pay di dia pi badun ai happy ya ka jing suk jongu. Amen. Badga jingar ko jongu blay badun bor baro uppa baru kun, baru mensuam bakut kan hiar happy, berkan sa batpi junong. Amen. Ya lesuk ban penbana ya ke kubur jomba jongga corpus Christi hagi himmen ki para jompi. Isongu yau play.
Chispa san pusau.